पटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पतियां पाही चूड़ा खनके बंठन के। हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल और डिप्रिट चैनल आपनालोके अহাৰ বাবে বহুত धन्यवाद। और आज मैं कि करूँ जाने ने दिनत आज हके मैं अलप चाउल लै पालो और तार कारण मैं आज भात ठंडा थाकी गई और ठंडा थकार कारण ये भात कोनो नाखाब गति के भात तो मैं कि जाने ने विशेषक आम कि करूँ ठंडा भात थकी गले क्या दी फ्राई कर खाई दिওঁ क्या दिওঁ ना अलग गरम कर सेनेके खाई दिওঁ कि आज मैं भात तो एटा क्या बनाई दिওঁ आज माने टेस्टिओ लागो और ठंडा बुलिओ जाते नकौक माने जे मैं पुराना भातटे जे खुवाई दिसो हेतु जाते अनुमान नापाय तारे पूरा सिक्रेट आज मने मने कोनो नाई और पूरा बनाई लওঁ आगतियाके और तार कारणे मैं लैसो एटा गाजर एटा बिलाही एटा पियाज आलू एफाल फुलकबि एटु लो एटा मिहिके अलप काटि लो कि बनाम तुमाय खाब। बनाब लागिब कुकार तो पाति दिलु मैं कुकारते बनाम इते बनाई दिम मैं ये अलप हेरी दिसो इतना तेल दिम अलप इतना हाई फ्लेमते दी दिसो तेल दी दिलु तेल बेसि दिया ना कि अलप दिसो और सब्जी कारण सब्जी जाते सिजाब पारो एकदम अलप और इतना मैं दी दिम
আধা চামুচ জিৰা, জিৰা ফোৰণটো দিলে ভাল লাগে অলপ। এতিয়া দি দিম পিঁয়াজখিনি, পিঁয়াজ দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি হৈ গৈছে ব্ৰাউন কালাৰ, আৰু এতিয়া দি দিছোঁ মই চব্জিখিনি। গাজৰ আৰু কবিখিনি আগতে দিছোঁ, এই বিলাহীটো অলপ পিছত দি দিম। ইয়াত এচামুচ নিমখ দি দিছোঁ। এচামুচ দিয়াৰ পিছত আৰু হালধি দি দিম। এতিয়া হালধিত আধা চামুচ দিছোঁ, আৰু এতিয়া মিক্স কৰি দিছোঁ। গেছটো অলপ মিডিয়াম কৰি অলপ সিজিবলৈ দিওঁ। ঢাকনিখন লগাই দিওঁ। যিহেতু এই ভাতখিনি লৈছোঁ, আৰু এই ভাতখিনি অলপ ভাঙি দিম। আৰু এটা মই ক'বলৈ পাহৰিলোঁ, এইটো অলপ দাইলো লৈছোঁ, দাইল অলপ লৈ লৈছোঁ, আৰু ভাতখিনি ভাঙি দিলোঁ। এতিয়া দি দিওঁ বিলাহী কেইপিচ, আৰু ইয়াত অলপমান মই মছলা এড কৰি দিওঁ, খাবলৈ যাতে টেষ্টি লাগে। অলপ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি এচামুচ দিছোঁ, ধনিয়া পাউডাৰ এচামুচ, আৰু মিট মছলা অলপ দি দিছোঁ। কিন্তু গেছটো মই বঢ়াই দিয়া নাই দেই, মিডিয়ামতে আছে। দুই মিনিট সময় ৰখি মই এতিয়া দি দিলোঁ ডালখিনিও মিক্স কৰি দিওঁ, আৰু ইয়াকো 2-3 মিনিট ৰখি সিজিবলৈ দিওঁ। তিনি মিনিট ৰখাৰ পিছত মই ইয়াত যিটো ভাঙি থৈছিলোঁ ভাতখিনি, সেইখিনি দি দিলোঁ। বইল আলু এপিচো আছিলে, এপিচো দি দিছোঁ। চব মিক্স আৰু আজি পূৰা মিক্স হোৱাৰ পিছত ইয়াত পানী এড কৰি দিওঁ। এতিয়া গম পাইছে কি বনাই আছোঁ। কাৰণ অকল এইখিনিৰ লগততো খাব নোৱাৰিম, আৰু কিবা পিটিকা বনাই দিম। আৰু কিবা পিটিকা মানে কি আৰু, মইতো আলুৱে ভাল পাওঁ, আলুৱে পিটিকা হ'ব আৰু।
আলু